Ginhangkat ni Iloilo City Councilor Attorney Rex Sarabia si Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda nga magpresentar sa mga reporma sa Kongreso agud mapabaskog pang regulasyon sa Department of Public Works and Highways sa pagpatuman sa mga proyekto. Sa pahayag ni Councilor Sarabia nga base sa ilang inisyal nga findings sa ginpatigayon nga Quad Committee hearings, madamo sila sang nakita nga problema ilabi na sa aspeto sa mga permits kaangay sa Environmental Compliance Certificate nga ginapangayo sa Department of Environment and Natural Resources kag dapat ini nga masolusyunan. Suno kay Sarabia may kapaltahan diri ang Kongreso amo man ang mga layi sa pungsod kag mga national government agencies sa pagresolba sa mga issue. Isa sa gintumod sila nga problema among sa idalom sang Memorandum Circular 2014-005 sang Environmental Management Bureau hindi na kinahanglan magkuha sa ECC kun ang proyekto na lakip sa Category C o kun isa ka Environmental Enhancement Project. Sa subong nagpasal si Sarabia sang isa ka proposal ordinance nga nagamando sa mga ahensya sang national government nga mag-coordinate gid sa Iloilo City Government antes ipatuman ang anuman nga infrastructure project sa syudad. This opportunity to manifest my message to Congresswoman Jamjam Baronda. The national law has failed to protect its people. The absence of laws has enabled rampant corruption in our government. I supported you. I voted for you. I have even previously campaigned for you. Please, with all the findings of the City Council through the Quad Committee, do everything in your power to right this terrible wrong, to introduce reforms in Congress, to tighten the regulations in the DPWH and the DENR, to rectify the shortcomings of the public works projects in the city. As clarified by the DPWH and the DENR, we, the Ilonggo people, are at utter bare mercy of the 10-worded phrases you insert in the General Appropriations Act. We are at the mercy of your actions, or emphatically, in action. Congress, as an institution, has failed us. Our national laws have failed us. Our national government agencies, with their loose administrative circulars, have failed us. This is a systemic ill that is rotten to the core, with no safeguards or handrails to ensure the safety of the people.